Montaga singi blay vocation Sunday. Singi blay jonga jing court mo. Te hayeng pule baro la itili ki jing pule. But duai karpang haga po jing duai riunget na Montaga ki jing court jonga blay ki lungdo ki rinyam ki nong tre balang. But kiwi na ala ka jong ka ying kasam jongi. But nganget scam ublay unsa karkuyengi but ki ingasem but ki parish jungi baro te ka gospel mantagasngi kadena Yohanes ka gospel katkum Yohanes kalanang shipo the card baning ko hadu shipo te ngakwa ban sintang si the card was shipo kabo angkom ne unong tu uwan ban penyak ban penduk nga ngalawan ba penduk yo jingim ka bapura tingal nga barbor bale jisu kren sapang nong tu kapor jingi te bu nong tu online nong tu don offline te nai ong te bale jisu kren sapang gi nong tu nga trai ga daw ga de kene namar haka jingi ni duna jing sempang teng ni perkan ni la pudiang yo jisu Dre hak jinsa te nong tu namaru nong tu umju penyetu yelade umju ang ba nganong tu yara blam se ngabantu ina inju fi never dre wan ku parlo dre jisu wong ngi ngalawan ba fendep yo jingim ka bapura tu kemon pan so tu dada ngi pediang sumbah yo nong tu ne yo jisu subha Dada hapadeng ke jing susi jong ke jingin jungi ngidang kermen ngidang it scam how play takamod no problem ngila pediang yo jisu ula ai ngi jingin ka bapura dre ha ke jinge barit jing susi barit jing pang barit jing tiang barit ngidu jing kermen ya kuslai ngi ya kajia nong tu te ai ba ublei ba dap daga jingkar khug jingai un sakar khug do ye phi ke ing ke sanjum phi pa ur khol man